Poštovani gledalci, ovaj medijski sadržaj realizuje se u okviru projekta Od prošlosti do budućnosti 195 godina obrazovanja u Lapovu. Sufinansira ga opština Lapovo i gradski portal 034 iz Topole. Poštovani gledalci, nalazimo se u srednjoj školi u Lapovo, varošici u centralnoj Srbiji, koja je nekada, čini mi se i sada, bila poznata po železnici, ali svakako poznata je i po dobrim ljudima koji su iznedrili osnovna i srednja škola iz ove varoši. Kad kažem da sam u srednjoj školi u Lapovo, pokušat ćemo da na neki način se malo osvrnemo na prošlost, a i sadašnjost škole. Moja sagovornica je direktorka Snežana Stamenković. Snežana, hvala vam što govorite za naš portal. Pa evo da se najpre malo upoznamo sa školom, prošlošću škole, kada je zapravo sve to počelo da se dešava u Lapovu. Pre svega dobar dan i dobrodošli u srednju školu u Lapovu. Srednja škola u Lapovu je osnovana 13. maja 1993. godine i mi taj datum i danas proslavljamo kao dan škole. Od tog vremena pa do današnjih dana škola je više puta menjala naziv. Bila je građevinska pa tehnička, a sada je srednja škola. Do 2003. godine ova škola je bila izdvojeno odeljenje ekonomske škole u Kragujevcu, a onda 15. aprila 2003. godine postaje samostalna škola. Ona je verifikovana za više područja rada, to su u prvom redu ekonomija, pravo i administracija, zatim saobraćaj, trgovina, turizam i ugostiteljstvo, lične usluge. I ono čime zaista želim da se pohvalim jeste da smo od ove godine verifikovani za područje rada elektrotehnika. Otprilike, osim što je škola više puta menjala naziv, više puta i menjala obrazovne profile u okviru ovih područja rada, a ono što je gravitiralo kroz ovu školu jesu ekonomski tehničari, finansijski tehničari, kondukteri, vozovođe, kuvari, konobari i sada tehničari informacionih tehnologija. Treba također pomenuti da je škola 2013. godine dobila potpuno novu i opremljenu zgradu, tako da danas u školi posjedujemo opremljen kabinet informatike, zatim potpuno opremljenu medijateku, kabinet za kuvare i konobare, kabinet za frizere, koje nažalost ne školujemo više zbog slabog interesovanja. Isto tako, cijela škola je pokrivena optičkim internetom, tako da kažem, imamo sve uslove za nesmetan i kvalitetan vaspitno-obrazovni rad. Danas školujemo nekoliko obrazovnih profila. Inače, treba napomenuti da imamo jedno četvorogodišnje i jedno trogodišnje odeljenje, a kada se tiče aktuelnih obrazovnih profila, tu su nam carinski tehničari koji sada završavaju školovanje. Isto tako imamo finansijsko-računovodstvene tehničare, u prvoj godini tehničare informacionih tehnologija i kad se tiče trogodišnjih smerova, to su smer kuvar-konobar, odnosno to je jedno kombinovano odeljenje. Kao i sve druge manje sredine, suočavate se sa problemom manjeg broja upisanih učenika. Pa verujem da je situacija iz godine u godinu i kod vas takva, pa eto, ove školske 2025-26 upravo ste upisali samo dva odeljenja, ali verujem da će škola na neki način i u narednom periodu ipak pokušati da vrati neke obrazovne profile, a ova deca koja su sada u školi da će biti dobri ljudi i da će izaći iz škole pošteni i da će nastaviti školovanje, tako? Svakako da je tako. Mi moramo da težimo, da ostvarimo, to jest pratimo trendove savremenog obrazovanja i naravno pratimo trendove interesovanja učenika. U skladu sa time je i ono što sam rekla malo časa, to je česta promjena obrazovnih profila. Onda kada uočimo da upis učenika nije dovoljan ili da počinje da se smanjuje, mi počinjemo da pravimo strategiju uvođenja obrazovnog profila prema interesovanjima učenika i prema potrebama lokalnog tržišta.